Iyi ntambara itandukanye n'izindi, ntabwo irimo kurwanwa gusa hakoreshejwe misile n'indege zitagira abapilote za drones, ahubwo harimo algorithm, amakuru cyangwa data n'ubwenge buhangano tuzi nka AI, nabyo byahindutse intwaro zikoreshwa ku rugamba. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakoresheje ubwenge buhangano bwa kampani Anthropic mu gufasha gutegura no gushyira mu bikorwa igitero zagabye kuri Iran, kandi isi yose yabibonye irabizirikana. Umwe mu bajyanama bakomeye b'i Beijing mu Bushinwa yatangiye kuburira abantu, yitwa Zheng Yongnan, avuga ko Ubushinwa butasigaye inyuma. Avuga ko ubwenge buhangano busanzwe bukoreshwa mu mirimo ikomeye cyane nko gukusanya amakuru y'ubutasi, gutunganya amakuru menshi, kuyobora ibikorwa bya gisirikare, ndetse Zheng avuga ko Beijing igomba kwihutisha ibikorwa byayo. Avuga ko AI yamaze kugera mu byumba bifatirwamo ibyemezo bya gisirikare kandi bishobora kuba bitangiye isiganwa rishya ry'intwaro. Tariki ya 28 Gashyantare, Amerika na Israel bagabye ibitero bahuriye kuri Iran. Amerika yise iki gikorwa Operation Epic Fury. Israel yo yacyise Operation Rolling Lion. Intego z'ibitero zari abayobozi ba Iran, abakomando b'ingabo n'ibigo by'ingenzi bya gisirikare. Iki gikorwa nticyari gisanzwe nk'ibindi isi yari yarigeze kubona mbere. Mu gihe cy'igitero cyagabwe kuri Iraq muri 2003, Amerika yohereje abasirikare bagera ku 2,000 b'inzobere mu butasi kugira ngo bamenye intego z'ibitero ku butaka. Ariko muri Operation Epic Fury, abasirikare 20 gusa nibo bakoze uwo murimo wose. Itandukaniro ryatewe n'iki? Ubwenge buhangano cyangwa AI. Ku mutima w'icyo gikorwa hari kampani yitwa Palantir ifite ubufatanye bukomeye na CIA. Porogaramu yayo ikoresha AI mu kumenya no guhitamo intego za gisirikare. Ibi ibikora vuba cyane kurusha uko ubwonko bw'umuntu bwabishobora. Inzobere zimwe zavuze ko iyi sisiteme imeze nk'uburyo Uber ikoresha cyangwa imodoka zitwara abagenzi mu bihugu byo hanze, ariko mu rwego rwa gisirikare. Minisiteri y'Ingabo y'Amerika, Pentagon, yatangiye guteza imbere iyi gahunda kuva muri 2018 yitwa Project Maven. Ubu ikoreshwa mu buyobozi bwose bw'ingabo za Amerika ku isi, ariko Palantir si yo yonyine yakoreshejwe. Ikinyamakuru The Wall Street Journal cyatangaje ko AI yitwa Claude nayo yakoreshejwe mu bikorwa bya gisirikare bya Amerika. Claude ni ubwenge buhangano bwakozwe na kampani yitwa Anthropic, imwe mu kampani zikomeye cyane ku isi mu guteza imbere AI. Muri uyu mwaka urubuga rwa Claude rwanakoreshejwe muri Venezuela mu gikorwa cyatumye umuyobozi Nicolas Maduro afatwa. Hanyuma haza Iran. Amasosiyete ari inyuma y'iri koranabuhanga ni ayo abasesenguzi bita TechRight, harimo Palantir, Anthropic na Anduril. Ayo masosiyete yinjijwe mu buryo bwa gisirikare n'inganda z'intwaro za Amerika. Inzobere zivuga ko ari zo zishinzwe gukusanya amakuru y'ubutasi, gutunganya amakuru menshi cyangwa data, no gushyira mu ibikorwa bya gisirikare. Si amasosiyete asanzwe akora intwaro nk'uko byari bisanzwe, ni amasosiyete y'ikoranabuhanga, ariko ubu yabaye igice cy'ingenzi mu buryo Amerika ikoresha mu kugaragaza imbaraga zayo za gisirikare. Ibi nibyo byateye impungenge umwe mu bahanga bakomeye mu bya politiki mu Bushinwa, Zheng Yongnan, umwe mu bajyanama bakomeye ba Beijing. Mu kiganiro cyakwirakwijwe cyane yavuze
umuburo ukomeye. Yavuze ko Ubushinwa buri gukora ikosa rikomeye mu mateka. Yavuze ko Amerika iri guhindura AI nshya ikayigira imbaraga za gisirikare zifatika, mu gihe Ubushinwa bwo buri kuyikoresha cyane mu bikorwa by'abaturage n'imyidagaduro. Yasabye Beijing kwihutisha cyane ikorwa rya AI mu bya gisirikare. Yanasabye Ubushinwa kongera imbaraga mu cyo yise guhuriza hamwe ikoranabuhanga ry'abikorera n'ingabo za gisirikare, Civil Military Fusion. Ni uburyo bugamije guhuza amasosiyete y'ikoranabuhanga n'inzego z'ingabo. Ibi si igitekerezo cy'umuntu umwe gusa. Byerekana uko abasesenguzi benshi mu Bushinwa batangiye kubyemeranyaho. Impungenge si uko gusa ingabo za Amerika zikoresha AI. Impungenge nyamukuru ni uko AI iri guhindura uburyo intambara zose zikorwa. Intego z'ibitero zimenyerwa vuba cyane, ibyemezo bifatwa vuba, ibitero bikorwa vuba cyane. Mu myaka myinshi ishize, isiganwa ry'intwaro ryibandaga ku mitwe ya kirimbuzi, ubwato bunini bw'intambara, misile yihuta cyane, ariko iri rishya riratandukanye. Si isiganwa rya porogaramu ya mudasobwa, ni isiganwa ry'imiyoboro y'amakuru, data pipelines. Ni isiganwa rya modeli za AI zitunganya amakuru y'urugamba mu gihe nyacyo. Mu mategeko ya Anthropic, ikoreshwa rya Claude mu bya gisirikare rirabujijwe, ariko ingabo za Amerika zarayikoresheje. Uburyo nyabwo bwakozwemo buracyari ibanga rya gisirikare. Iyo kutamenya neza nabyo ubwabyo ni ikimenyetso cyo kwitondera. Iyo umurongo uri hagati ya AI ikoreshwa n'abaturage n'ikorwa cyangwa ikoreshwa mu bya gisirikare, iyo bitangiye kuyoyoka, amategeko agenga ibyo byombi aba arushaho kugorana kuyashyira mu bikorwa. Amerika niyo yatangiye imbere, yubatse ibikorwa remezo, yashize iryo koranabuhanga mu bikorwa bya gisirikare. Ubu Ubushinwa burabwirwa n'abajyanama babwo ko budashobora gukomeza gutegereza. Beijing ifite ikoranabuhanga, amakuru, data, amasosiyete ashoboye. Icyo itarakora ni uguhindura ibyo byose imbaraga za gisirikare vuba nk'uko Amerika yabikoze.